bwakwa mulithiria wa Miru TV Jumatano kuu nitite na mbere boya ithire tariki 8 mweri ni 10 mwaka ni 2025 toko atoweni kirinteto cia Miru TV muthenya bitawa Sirimbabu na kumane na kuongeleka kwa agagio bwa ukaria maili 7 wondi ya Kirunari harakari bedrite bakiandamana nonto bwa kuyo kwa ndethia nende mabitha ba ukaria au kaunti ya Meru batongoretu ni county commissioner Jacob Ouma ni babudhiti musemanya na atongoria ba ukaria ni kenda kuswira ntaira thina ya kiaria Ouma na ikirete akari wirane ati ndwangiche ukaria batira ndethia ichuso kwa kiriene mwarikweto wanteto mwende walaibuni nui na riboti. Nyuma ya wamba bondethio kujerwa kaita kwa kaita gicigo mbunge kia Borere umabitha bokaria kuma kaunti ya Meru amwe na kaunti ya Isiolo ni babwethetie mucemanio na nikenda kwariria mantu yokaria kuwara batongoretu ni county commissioner wa Meru Jacob Ouma batariritie mitaratara kathumba na nira kwa yatetheria kire kwagirithio karia kuntu kwa mono tiela ndethia cia antu bakuite kuiywa renge. Leo tumekuwa na mkutano ambao umejumlisha washirikishi wa usalama kutoka gatuzi jirani la Isiolo na hali kadhalika mjumbe wa eneo la Buri na asasi zote za usalama zinazohusika katika kuhakikisha mambo ya usalama yanadumishwa pamoja na viongozi wa tabaka mbalimbali wa wananchi na waathiriwa wa wizi wa mifugo wa hivi karibuni, na tumekuwa katika mikakati ya kuhakikisha ya kwamba tunaweka nyenzo madhubuti ya kuhakikisha uwevi hawatorudi tena kuja kuhangaisha wananchi, kisha ya kwamba asasi za usalama maeneo ambapo yana upetepetevu kila mtu anafanya kazi yake vilivyo. Tumezungumza pamoja kama majirani, juhudi za jirani wetu katika kutusaidia panapokuwa na uvamizi na kuzuia ng'ambo ile ili majangili wasitumie maeneo yale kuweza kuvukisha mifugo. Vile mwenzangu ameelezea, tumejadili masuala tofauti, masuala mbalimbali ambayo yanahusu wananchi wa hili eneo na sana kuhusiana na mambo ya usalama, vile mambo ya wizi wa mifugo. Tumeongeleshana na tumejadili njia mbalimbali ambazo tutaweza kushirikiana pamoja kuhakikisha kwamba haya masuala ambayo yanatatiza wakazi wa hii area yanatatuliwa kwa njia mwafaka. Na yakaboboteani akiongela, nafikiri nimesema hili jambo sasa hivi nikikamilisha nikasema hivi, nimesema kuna mikakati maalum inayowekwa na ambayo hatutaki kuzungumza paruanja kwa sababu hata wevi wako miongoni mwetu hapa tunapozungumza, ili kuhakikisha kwamba mahali wale ng'ombe wapo tutaweka program maalum, operesheni ndogo kuhakikisha kwamba tutakwenda pale na kuwaleta wale ng'ombe kama wako pale. Akiaria mbunge wa Borere Ndikiri Mugambi niwete ni kwithirite kuri na mangaratania kiriukaria kwa kaita karaya untu akwa kuri na mitaratara kathombe kwagirithio karia kuntu kwa kiromba kariba Isiolo turania na Meru na Thiri. Tumefika hapa na county commissioner wetu wa Meru County na county commissioner wa Isiolo na timu yao yote ya security na gao ili tuweze kuzungumza kwa sababu ng'ombe inatoka kaunti moja inaingia kaunti ile nyingine na ziko mbali. Kwa hivyo tumesema wacha tukae chini ndio tutafute suluhisho, na tumekubaliana sisi sote kila mtu atafanya kazi yake. Tuongezewe askari wa KPL, vifaru viletwe hapa, kila mtu ajiami, kama bunduki hazitoshi siletwe, siongezewe. Vile nataka kutangaza tutaweka security light hapa, market hapa. Contractor tayari amepata hiyo bidhaa walikuwa wameenda kuimport na pale Mugai, na hiyo will be 600 meters radius ya kuhakikisha hiyo sehemu imekuwa safe. Yes, tuna challenge ya kwenda tutena angali enough cha police, lakini tuwetekani ya county commissioner na bwana Chelule pageta ba jukiangalimwe chileshi inala wishine chichoge isipeleko cooperation. Nataka kuwauliza ndugu zetu kutoka Isiolo pia wachukue jukumu, aone si hati kwa sababu akaunti nyingine tuko mandugu
na bokari ne bonanĩtie kwanĩrwo kwao bakiwa mũcemanio jo bari na wĩrĩgĩrĩro yo aciara matunda. Mũcemanio ũyũ bakwaria nĩ katweterere tithuki kulingana bo MP aria na county commissioner bo baria nindi batwa tweterere aiywa tone twaje kurua interview tu bietire igwa ura twari narua tukwaria ya mũcemanio na rũjomba kuma na matunda ya mega. Kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa Mwende Walaiboni. Ibea sana Mwende Walaiboni na bakiaria bari mathikone ya mututi halabano nteliburu wondi ya kiguchwa isiombunge katigania isi atongori mwanya bari obaki siasa ni boriti baraba kuromba iti mwanya kurekana na siasa sia koreo nikenda bakakanya atongori barabari itine baritere akaringwe na we manager wa Tigania East Mwirigi Kiranga na ureti akari witana mbele kuwata mbaru mbunge wa Tigania East Mheshimiwa Mpurwa Buri. Mwandikiwetu wa Ntito Adams Muturia wa Thirinja na kulikithia ambura ekuruke mukura labano ntoleburo kararunda nentora yako enege ondiki gushoge shumbe katiganisti arari mwanya bakare bombete kwetha kure baraba kromba kura kwethera kia barabarite ne kanya kandi bombeta na mbere kwetha ke baritira ngoe onkaromba anaona siasa bombe baraba enda bakiarakia barabara kuidewe shima no tukwena kanya kutangue baraba waba yetire ngisera yo mukayutia maiga kwela baraba ngino ntoela baraba ngote musiasa zote antu otemo siasa kionje Kumbulan karomba ibu watangira bunge pewe shima njendeke na badikirwe barabara ku badikirwe na kanya babitengwe na barabara yete na badikirwe atungeria barabara ingeri kure ibayewe kanya basukume baitenguge onto koina kanya onto nyoda aitu atinda kuringeta moto ofisi MCA vacant moto ofisi MP na vacancy uchiuchi onde chienanto wanaisha sasa. Yes. Ini ntimuchore ompuru indi mukenda tabia ya chenchana ya jumbe yange acharandro wa chenchana ya jumbe yange achiangari saudi nendura ukala na kiraitu naru nendere ya chitabi orone ngani bekirirwe ntu bwaro tam ande mukurura kwa mwekeda na buri mbugura koru nyezira ngera na tumuchore kwa bae ni kanya baititendewe wa bakoso kindogo bakadikira bakarekebisha mwalimu atita amenkera murito amenkera mathabu 10 amwetha rimwe acoka akarambeara ndirathiria nusu ithaa eka musuna karatasi kareta kumaka ibokita tiketa ira kathiria nkengere karingwa akothorania marataci ara na kumayoko staff room ata kumaka ku lakini ni tumakirwa tutikinyite itare aretu Bwana sifiwe tuinguine tweni kanya kulingana na bora bwerwa owo musiasa endo ni kiongozi betherete bekorabana na Muringo mo county endo ni kiongozi kwathirire county ya Meru timirande yoti na mbere komba kwithira kireta bogura brenda thiri na ndi mukorira thiri ni antu baga barabara iri thirikari ya county mukora thiri ne buringa ndisku thiri ne antu betu baga mbecha chikundi baga barabara na ndio vile kwenda thiri ili ngatane na maendeleo enda tumbo support sasa kwa ndugu yetu kwa sababu brother kiongozi ikitenelea siasa le manto mono thirire itumite kuthirwa bagwatene na government idinkia na area MCA na area MP ni autokambira gwita maendeleo nante narea mutomotia ararendere irasima mbe aringega MP nonto nakumonyora kuri na naria batagwatanirite kio dinyo kuona tuthinite miaka 2 na nusu antu betu na tutitikiria kila tumutikiria mbere na irasima tugwatanire ikabwa tutigwatanire mutomocia turindi ya antu betu tutidija lakini tugatindo karangwa ni ana siasa mtu na pesa nane kidogo akejaga atume biongo ba kirekire muramiri obisi ya mubunge wa Shombe Katiganisti Mpurwa Buri Alfa Murikiranga orera evrete akiwa Mpurwa Buri agetana mbere komba kwithira kiritana ngwena thirikari nene kendomba kwithira kiretera karibara wethe akimuringira kura mirandi ya weti na mbere ibwa atongoria betu bakarirwari twina atongoria baina mongo na twina atongoria batina mongo Mheshimiwa Mpurwa aringirwa kura tiane yembe atemwa thirikari kenda eta kuromba into
akwenda kwa into bya proetere kuromba bitena Uhuru Kenyatta bitena Raila Odinga bitena Gachagua bina Ruto ito kwatanira tuko ingenda iranda riranda loi tuna transform yari kwa dirare na netre neta era mheshimiwa amediata na chokere kana ita chokere akethana ya Ruto ekeya tuko ingenda anda ro atwamuya ro na araba kura waitundu loi poro na pekere stima poro andika barua aba ekere stima kethana ya thirikari diona akwenda kwa ruare mheshimiwa na intwaro mbete ke thirikari ati akulwa mara stage yako wa one time yonga viweta titia ere ni kindori amiromba le tosto cha milioni ya rimwe ati akwa one time yochoka Nairobi ibatu taunia titia yetu kana Iruto ibatu taunia lamye kuna terera waitekerwa ekeri kuma mikindori tware mlango na naukai nami pero ati akwa one time ekoloma Iruto akaumia kana ni atubakunate mheshimiwa mporo asiomete na usukuma barabara ekumara viti letira kaliene eta mwichimukuru kenda yukuma kitenda chalami ati apua one time ikare kanoneo na atubati uchoba kaumia kana Iruto akwenda ubira mporo nuumume antubara batinana mongo wabaite lami antubara batinana mongo wabaite roe ibaka ure thirikari lakini mtura kumena ringero punga naite na into bireke ndare tranto no tibiri ndiko ukuria community yetu sawa ingaita londi kwa mrevo na nabo kwamba mno ndenda kuga manto yonge uga ya mheshimiwa na utongeria ba president kimero kuga moyo ramone amaira mweko kenda ibyo biyekimo jokejo kira toko wata kimero ke kenda ibyo biyekimo nyinake jokemo wako igwa mwako jokojo tamporo riti waja ere ndenda kuga otamuntu tororagia tufaba ya mheshimiwa mporo ikeroria gacha kororia chetiyo otamuntu tororia otamuntu tegekate tinya babo bokaroria na bokamo wata kororia no tigo muendete sawa Kiripoti la Meru TV kumatiani Betanda Msumuturia wa Virenza. Tutanambere na ntito sieto akaribaga koromonene bona nete kurea kwanirwa kono ntubosti winjira yunuki akoromone haraba wete benene diretereo kwa bimyaka dhomba no teta thirikari ya kaunti ya Meru irayokiwa nende ne bakwenda siwenje mbakwedera ikodonde kwani kenda kuriria milimo irayijanasia na roi roroko mulikweto wantito mutugi wa Kiambi na kulikiria riri ni iria ria siwa rinjira yunukitie nteresha gakoromone igiukia mateta kiria karina kinya bamwe batongeria ja kaunti-ini ya Meru baria baciumirite gutetera siwenji onde Meru nayo gututirwa kwethwa city baingi bakirigara kethira city keja guntu siwenji kunukania jeria rinene Meru itakinya ntu akwethwa city tugatina kwa irua utwiranga city ni untu butumite akariba ntereiji baciumire na maruruja manene kumeneria thirikari ya mutumanto ithingia ni kuinga metho na matuja iguru ria nteto iji riu bari ugwene bwa gwatikwa ni mirimo yumanagia na kwagio theru muno gukurukira rujiba kunywa rumanite na gutonya gwa siwenji na miuro toithingia thina rotwane gutunyweithia siwenji kana ne kukure yaruka rwero retaruka watana rwero toro muro watana rwero muro batu tukanyunya siwenji batu to irende kunya siwenji nande siwenji irezeka ngorana uji watu kunywa tukanywe siwenji kana iroje baba na jara jara chieta motumanto ivinkia atinke bora mono tutara siwenji tore tukara mayana tukara cotton tukara tutesekete muno ni ntubaro jirura siwenji turaro kwejera miundene yetu na gutwenyangeri imera tukinyanga wa buru ogerio tonyenya mundene jou otiomba kinya ni ntuboko nunka na interview vingi muno ibithokete sana so itukoramba thirikari yetu ya Meru etuitira siwenji mundene tuteseka boko ngana miaka nkurukia irire ukithima kia kurekerea siwenji gitakurukia tagaria kinya rimwe kire kiwa kwanteresha rwanyange ya mwana waziri wa roje gwikinya ntere yuma itoja iri gutegera weti na mbere bwa wakibwa kithima kiuria muthia kionania kuria kwanwa kwawe ni gwikuria kwa wakibu radio wa Meru sewerage ijukite miaka mwanja which is a shame
put it twaria uma tebo point ni ati contractor akoreta materials on the site tutene randu irandu ikumanisha we have no debt tebo ma certificates on the si paid na tukuja meri thatu withiri ndare aringi tebo progress yongelekete kanini kiuria gikinene riu ni kethira kariba gakorwo ne bagetana mbere kwangaikwa ne siwenji eje thirikari injetie metho na mato jao ndi bakuringira murandi jwa kwethia Meru City. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Hibwa Mutugi wa Kiambi na wale MC wa Ruiru Rwarera Peter Mutuma Kalembe na amenerete bonene Governor Meru Mutuma Ntwethinge na ntubwa siwenji era yunuki gakoromone Kalembe wete siwenji ni kweka anto watine bwakwatwa ni mirimo na wete ntubo nubatere kuyukirwa Italia na mpwenkuloki na wete kiredionga ya rais akaunti ya Meru ntukwe ya kiomyo ute mutongoria warererie thina ya siwenji kwetu wanteto mwende walaiboni no inasio wari MCA wa Ruiru Rwarera Peter Mutuma Kalembe na ukererete bonene Governor County Meru Mutuma Ntwethinge na nikira kwa siwenje gakorwo monene twekete watikire antonto akwetonya ruyene rwa kathita na iruirunya wane antu na ria tukuga ruyene rwa siwenji iro kugwatana na kathita antu batigania bakanywa antu batharaka bakanywa imenti ekanywa tigania kanywa turaruthe bona woni indigari president na rari Meru igoro na biri aronerwo mono ne atongeria bia tu biara biere tuta mugoke biara biere endo to nyomwe uramwere kila antu iba kunywa siwenji na siwenji rokoro urunde rotombo teke kametho rotomba kugwatika na njara iruro toto nyakadita ikoka akariba Meru kathita ikoka na randra ugera goni nkaumaria kibau no te no ntemurika akariba Meru kwetho inya babu inya bwingwa bokenyunya rukoro na bugakira kumara ya mathege taeni ya mitongi kwikeria ngavana resident area mwakoro waruge tai na rochokeru nywe mugate nekera tume antu baba bangananwe Amero betho benyo siwenji na ngavana ari nywe siwenji na family yagwe ngavana nyakela no kunywa roje romewas nyakela no kunywa roje treated ambo menye hanto iba kunywa mbio siwenji ai no emergency rakana na ngavana sikapu anga motusi kapu ando benyunya mai motusi kapu ando bakenyunya takataka motusi kapu ando benyunya pampas nema alabore national government nema kuwatala kwa bugweta waziri wafia ndane Meru Mukuluki Kalembe arua kaboria rethi urunkirete ngavana ni yete kuomba mwathabo ni pio nonto ati kuono wati bobo siwenji ajumbe barakana waziri bara bonde Ntwethinge nabo iba kugura ngugi na mbeca oto mundu mwera ndiba kunywa mbio siwenji nongo abona begegetie ngata na tuchuti bathiurungite atu na kana micemanio na bakuringa mbica bagitona babanga bakwarairagia Meru na bakioyaga baogerete muringa cine inte tonte umienda ndene Meru na Mutuma nkwire kajaga kugwatirwa muntu atime yake la kerwiro 2027 nejete kae kwende tonoro gakagwata muntu akanengera maigo jaitha areja inya muthaga najo iyo yo tumone nya management utakomenya wogo biromba komenya ke inte to tiambio cha prison kiao na oma ibo kerete kwezo aboto kwa nanto aba kunywa takataka ando Meru yonde na nataka kuambia Rais Ruto wajumbe jana na ngavana wa Meru wakati alikuja mlikuja Meru hawakutaka kukuonyesha ile sete ama ile town wanataka kuzifanya sete wanakunywa mavi. Ripotera Meru TV kumaga koromona Mbita wa mwende walaiboni na ripoti ya mwendo laiboni ni atwekera katanta kirente tosietu muthenya yodware kathose mwanya kire barabonde bombo kinyanithia ntitosia Meru TV muthenya akondera kaita kathongi koyori ni thari mubi murungu mwenenya Mbita wa teri babu